Me wana mi voka bodo ojle ogbesusu gege wenu. To kan heji mi nan tindo droje gonjo mi on Kristi Jesu tondali nando non la wendagbe podo nando ma homenjrado ho. Mi nan sono ma nupi plongbon owewe dali kele dide asisa ogbesusu gege Kristi ton drodo. Bon chomion eton lo lukuro kede dali mina so no tindo ojre ide gbibo eton na gokona mi gbon na do hode na mado ganon le awufie salon le mehenu kundo biale asu kwasi po le wendo etito tu klame le podo akota le mvemi na mini tunto mi ton ayi na do mi mando ogbesusu gege lome podo na do moi to go flame pata. Me wana mi so mo troche buwa ochre mi ton pe susu ge po wenu gigo pipa yey hallelujah hosanna na baba to Jesus in come mo egbe lo mi na dileje eyin o wita mi ton Ezekiel otako ewerupo ehin adole umo rienize avigbede da Ghana ahovi Israeli ton le bodomo ete onomi ton yin kini side ejegbonu to kini sous les chinchin to bla kini vous les tombe eto anon dona ovi eton le esokpon to pode go son ovi eton le me e wo so lezun kini ni awiyande e wo sokpon nan dono wule nyan wule lo enon ton peto le tlen akotale ga selini eton yeso wule to odo yetome yeso yin omle ledo wa je ayigba Egypti tome tindie wenenu ewo mo do ewo konote bo ye to dido etombu wenenu we eso yi devo son ofi eton leme bo henzun kini wiyande ewo soto chi he boto teje to kini le shinshin e lezun kini wiyande eso plon nando wule nyan wule eto peto tlen ewo so nyon asuchi si yeton le bo so to daho yeton le zun gbogbe ayigba le so yin ojevo poro ogigo eton poro na gbe lili eton ton utu wenenu akota le de do eji son awale poji son pe tato leme yeso dlen odo yeton do tane yeso yin iwule do odo yeton me yeso yi do ajade me po omle le po bo so waje aholu Babyloni tonde yehe wa bio ofi gangan leme nando na ogbe eton manaso do ni siseto ose Israeliton leji bedeba onotweti taidi 20 ye dwe do osin le dali to akpajle to eme ewo yin shi siseno bo so gona ala legbon osisusu le tondali ewo so tindo okpo sisie le na okanpo yehe dukan le ton yeso ze plisodide yeton plisodide yeton daga to aslo le shinshin yeso mwe ewo to plisodide me podo susu gege plisodide ton po
Shiba ewo yin ti don su to home wulume. Ye ze dran je aigba. Uche hon wese ton so hen sisen eton hu. Okpo sien eton le yin winwe bo so wulo. Mion so du ye va. Bodo tinvie ye so doe to sungboleme to aigba kuku nu plano deme. Ye so hen okpode chegbonu son ala eton leme. Eko ton sisien eton tlendu. Mon bo okpo sisien de man sorti to eme fineba nando yin okankpo de nando tukankba. Ewe afigbede bona so tina afigbede. Mishe. Bon hodero mwena ya afigbe hoto pesa mi tome o chiwe ni ya tendro mi to Jesus in come. Nwe mina yuwa mwena ya afigbe na mi chiwe ni tendro mi to Christ Jesus in come. Bon weta lo ndetana do o eto tinte ngbemero petoni no maume nando singando do sise ati do ni mi do sise no do na so agodo to de na yin do wona do inkikan shiba de tana do aho do fonet di chiwe we menfo mi ma inde ma wo menfo mi ma inde boya tade na de na ne chiwe we menfo mi ma inde pepe ite utuwe o hotalo do chiwe we menfo mi ma inde pepe mi pon beleson afotitan kakawaje afo chiene to ye do ya to fine de Israeli mochomioyi to bibe wenu nano yi gigono yito nano yi hehrono yito nano yi asuka yito shiba gigono yito heyi yeyi to heyi do basi mone gigobo done ma yizan di de jero ntoli ni mi ya welo bokpon eheyin beleson afotitan lo kakaje eheyin afo o chene lo di de ndoro mina monomulo chinua ntoli wenu ye yo nondo kinisi bo kinisi lo Israeli ne ye do yo no kinisi nemo he tinto kini le chenchi akota de pole de chiwe we man de do vole wenu kinisi do de kini vieton bo tre anon bo na bo enu bo kokona bo plein nya wule ma igbeto we do na train du ne ena nya kanli haiton le wule kabi pe kanli le abi ereyin o nyewe nu kanle na do du shiba we lodo to akpa vovo we lo le ji domlo o gbeto le we train du akpa we to lo mem edo ya de eyin obudona akotale toro bo heme le zunyon asuchi osi ebe ido edu asu yeton le bobuje akotanele ji fi edo temedo na mande ni ma je eji ati iblo eje flele evakple posudo bo nu yiwa ene lo jagodo juro pipe okuno ton ntoli menena do ha ma jiwe we duro mlo mini ti do dudeji jiwe ma jo mini ti do dudeji to mino zoleji dudeji de juro mini di do mina ti do dudeji to nyirandoji to asonji to wa o henji o yaji nukun bibiaji azegbigbo nyiran kanle shigba ma indo kan o ha gbe mi ton ingbeso agbasan mi ton ntoli ni mi pon Kristi Jesu gbapa edo nko do to pete eri nko dido lo nwe mi do hiato ya le no ho mele mi da mo mi opon pipe ton me pon to ya le no me o so Jesus Christ do mi ma ho de do no zo mi ton blu no zo mi ton le kento mi ton le mi ni dona ye ni ete to ngira kawana mi bo ni mi o we ma Genesis to me yito o tatitan afo ton ogban
ewiene eyadoli jiwe we sodomo bo mini basi gbeto to boshio mi tome to akpajle mi tome bo yeni du aholu to okwevi okume tonji po do to okwe aga ohe aga tonji po to kwe kanlinji po to ayigbale poji po to nulili henotinto ayigba jile po mimo ma gbeto jiwe do gbeto ni du aholu ne bo ni do mlo ni mi na no pon nue ereyin hoene ton taje ton ni mi pon ereyin samu ereyin ota kande elan tropo njama hia sam ota kande elan tropo di dodole to ereyin afo eton aton tome sam ota kande elan tropo afo awoto mishite aboe na mini nwedo nyewe shiwewe nyena zemidaga to ayi home okluno ahwanpa le ton tin to mide shiwewe Jacob tonwe atoho heyaga miton boni mi pon eyin o yovo gbesi hihiame edokanji do jiwewe kere we dunayin dude jito to gbetoji gbeto ma do dude jito to nozwe tonji shibani mi pon tan lo me mi na modo Israeli e jakodo nozwe tonle mo tren nu eton le du bo aholu heyi nu enele yiwa to kwede nu le oyin titan ton no yin shuakazi o ebayi o vi chozi aton bo aholu aweto heyi nu moko yiwa onyeton no yi chuakin bo mina mode do pulopo yeton le miria eyin aholu le si owe aholu aweto ota tonto ota ko elanton bodo aholu aweto ota ko enekpo ota konupo enekpo miria minamo tan lo le tuflin minamo de aholu le yechi nuwa gi uwe ni mi do pon lan to egbedi o ha pe to mo nkan ton le aholu ene ton eti to Kristi Jesu si o jleme to dinwie yeti to yisenu le teti bo yo wulewe yewe no yo wulewe no han gran ku yo wulewe no do hiara ku mi ton gro yo wulewe no do hiara mi gomido akun pe yo wulewe no do hiara o jewe o nemi o toro bo no se do kume paran me repo lepo bo yo wulewe no ni amatito akun yo wule to me be ama mo le gan to ngbo mi do hui hwe nama when we drag monto ena dra mi pon minima je o he home ble blai ton globe to Jesus yin come bo boya ye media to gbeche se bo amate o ti to yisi ro lebe bo agbeti to ayi home amomo hole gan bo je we nyewe soli nyewe andu na do afo he ka gbele ndo mo to eyon ye ndo mo ado agbe ado ason teme ado he ado alonu yendo ahun we ado ti doro dewe sitame gli we ato ahun tonro boni ama levojo to dre de me de na jero ina hewe wa do ya we romlo me zede daga iro zero do me zede rodo iro zede daga boni mi lile so apa ni loji mi na wa apa aweto eyin rodo si se mi ton le na jegbonu bona de ni mino shiwewe me to Kristi me si se mi ton le ina jegbonu bona so de ni mino shiwewe me to Kristi me ete otu eno mina pon beleson afo awo oweta Ezekiel ton lo otako elan lo polo beleson afo awo to lo je afo wi ene to ye do de tana flen domlo to afigwe lo me do be Israeli ama anyi taidi o 20 ne yezeda ido to dagbedagbe to bo ado to 6 na bo ko so mo bo akọ kakabo
ayaga bo akotale ye sovo mowe nugwero chiwe edura ze mi do aga nugwero mro edura mo asonji uja u chiwe eton shigba kele dide nkodo ro titan lai ma ido mi na roze do gba kume na yi ntoli mi na mo to holo me wenu ede Israeli do je mo ba ejile etejo eta won we deji de swaze bi ogboje me bodo lezun fe tin bono sinpa bono gboje me bodu petwe bo na sise le je gbonu na ya ni ko boyon o eso je nyewe ojire jikun ton wa ojire jikun ton roken de drum mi mo ngan ba iro kakabo me to asro bele ye mo se da garo buso de ton son flin ajiji why do edo sungbo me bo do sungbo lo me de jele si se le po fio ati ton le he sin la ibo ero yiro ba yi a holu le si yo kanpo edo ati no le chenti me ye mi o ton son bo fio fe halo edo ene yan fi gbere bona ti bona sorti ohoda hoe ntoli hoene emanoteto Israeli lede emanoteto Ezekiel isi wenu kami wole lo suga to Christ Jesus si on le ganvi hemi to eme bo be ado si sena kabi si sento role yedo de kabi aze si sento lo nu kuma gbana mere vole mi no ni aze ro nu kuma gbana mere vole me hotore ke to aga yanze hweto hoje babada honu ponsane bonwe no ha me ayun lo hore ro ye mamu ye poto hwegule do mon ko me to Jesus nko bueno indo hia romlo oho okluno ton hido romlo to Johanu si we mama ota Johanu jama pona mi Johanu ota foto Johanu ota foto Johanu ota foto afo eton aton ya dole Johanu ota foto mi no afo eton aton nyewe o 20 lo mi ulewe alale ewo hino nyeme podo nyento ewo me dopo lo we sisen su na jijela son de mi ule masogan wa nde mi moye jijela Israeliton son jiwe we utan fafa me fi o sinte boy ko bonama bonasise jela efio mo kele ni mi ule lo sun jela son jiwe we me mi fi fio do le mi jela son gbeji nino eton me mi fi fio nkodero we no heme jela son Christ me son jomio eton me ni dendo ye po to Jesus nko me bo ni mi na bai o nu hwesina dide mi no ba iro mi na hwesina to kleme mi mo do mi me holodo apa fowawi apa titan mi do apa sasi anzon fasudo eno hewa de Israeli edo taidi kinivi bo idon akotale vun bodu o petole ton evun idon esoyi kan limon gbenu bo na aholude yi nu mo kole wa bo wa swado fi te da itaili 20 lote bo 20 lo de to asin osi peton pa chiwe we pa ne mo bo na sisen dagbe kaka bo fun ono bo yon bo na sisen bo yi kan ati eton le ala eton le to kan po aholu le to bayi kaka bo eso ya yaga bo je ede me monji bo eso adi eton son flin bo edu edo sunbo me na sisen pepe gba sisen re po fio o kan po eton de ala eton de ro yiro bayi kan po ala le meje mi o so ton son bo fio ati lo bi hode do nu mo ko mai mi ma mi ton
to beji son limito me to aibaji to Kristi me to Jesus in come bo mi do na yi nyiro to taji chiwewe kerewe durando dudeji to betoji mi u betole man durando dudeji to nonzo mi to yi nweji mi durando dudeji te we aso nyirando mawadodo nunyira kan le nwe ma pe gan apasasi anson le bonano te fle mo mi na hode abato Jesus in come mi mo do holo esiso bohemi munuku jeme domlo mi chindele nywe mile no be mi na du to no zo mi to ji ama yo mi do mi na du aholu to no zo mi to le ji ni ehio kan li we kan li le pe kan li le ja do mi na du te bo we vi o si me to le po we ado mi na ya holu te ado mi o le ji we kele na ya holu to pe toji we na du to pe toji baba nu yi wa he ko bi o to me bo pe to le iran to idi le jigbon buru vedro be mo edro yin nyeglo angbon do yaga boni e ma imo me lo ma juba na ano chewe ya ima osi che anuma afo che agba ma tewe agbon ma ete to ama juba na mi bo ko egbe lo wa baba pon kun to me hlan bo kun gbe to mo ko eti to kan mo gbe nu ira kan le go bo tun ye je gbo tu erote to Jesus in come Dieu a ihaye to baba Dieu lile yeto na mi umono gbeto ni mono ma yin ne nuzanu pon ya yin bo we no azami mi na no zi mi de we bo no sunsun mi de bo cho souffle domro chiyewe tido kikueton gbeto ma tido kigore chiyewe kere ngan kigoro baba na mi plono moto Jesus in come bo mi so mo ro ge me vo mi masika na sise u hode ndi pepe di ule awuna no di mi to so yeme kai mi na tito yeme bo to no konto mi ma so tito yeme ba mi gan to bi bai bo petra amro asise di bo ra je no konto ba no to so no konti aso yin ka wa to je ma yo bo ra no anka hode na so to le ma nya ki gbo ma we le to do yeme mi na dry do mi ma yo epon adike gbe mo ko to no mi goro adike mi ha mo ko gbe to le to mlo to ise lo me blo to Jesus in come na mi gigbo wi we to ye won to ho to me to file to o ho wi we le me do I have we we no ena fa home to fi home glete mo o dehe ena so gli o he o hu ena unwe o hu gbigbo to engan wa ni ko de mi to dali un hode do gbigbo to ni na mi hiro na mi sis gan sisoli to eyan so gbigbo me to ngbo me clearly de ajoro to peji so li mi to me to ayi ba lo fi na ma to pele po me mi ni ma ronze mi de da garo mi no mo no so mi to do eti to agana mi to popo e bo enewe eyi wewe re anagigo bo we le ponu kikule kpora no yitoi sebo do acheji to Jesus in come ho de lote ni she bo boya to peche se bo mo flengan to Kristi Jesus me bon wen to di do hele amodo ha nu titengbe nu ne le tito ainu bo eto hwen do to me eto ason to me amo abakado Jesus wa yi flengan to ma ba ina de we blu ma do mi ko se yo ho blu mi na ba igbode de juro mi do bora onyo to ma osi nu kume ando nyo ma osi nu kume Kristi Jesus me ambi odo nyo ma osi nu kume bo to tachi do ani Kristi Jesus ta idi hule gan to ati okru no to wele nu e na susu nyan to lese wele nu e na le ai ha to wele wele nu e na dio o tan to bo ki gbo yoyo Kristi ton na idi da to yeme bo na idi da yoyo ke na pe peji so li yoyo to ki ko me po Kristi Jesus bo kan so ale zun zanu bo nu epo arabia chiwewe wiwe gbigbo se daga to ni mamo teme to chiwebu ni ato peche se je ko de dawe to Jesus in come do mawo Jesus na diwe mo we na diwe mo ma diwe ba po e na mo to Jesus in come bo na to we wa ki go lo me wa na yin blinkan vi pipe to eyo ma so inu ko ngamo bi ndo dochi bo ndo to me blinkan to Kristi Jesus to ese we de wo to tile mi to o pe po pe so ke po mi no kanji e dabo.